ressources zibere niyo nimero resources atawubikora bikora udafise leadership imbere yawe umujahe kuma chachaha uwundaha hanamwe muja nuva resources zimene tubaze tutavaye uri umurundi uri hanze wumva uti igihugu cyanje sishobora kwemera ko kuba cyo igihugu cyambere gikeye jewe sishobora kumva ingene je noja no kurya igasasika je sishobora kumva ingene nova ngo ndahevye ngiranje gufungura ngo ndahagaritse akazi ntabyo numva ni n'abashonje kuvuga uti nzanira kamba ngaho canze gakaji ukagumukora bigutwaye iki mugo umuntu agataha muhira Samuel yarambaye nawe cingwa rero barona agenda kandi abantu namuvirize urye bya Samuel ryari muntu wihetse yamaye cingwa kino ati Jesse ntegera umuntu w'umugabo akora amasaha 8 ku munsi agaceri tahe Ochiwibira amasaha 28 ugakora amasaha 8 ngora gateka kazi namwe sha utakaza amasaha 16 par jour totera imbere gute ntidushaka gutera imbere none ni muri hanze rero byita mwiki bimwe muza mukoza mugaca mugabugaza gukora hafi mugabo twebwe wacu mukunda na saa 9 n'inusu yiruka agiye muragiye kuri kontwara mubarasi mubarantanze umenya banaka bashitse ukagenda uranyoye izo nzoga nayo mabroshete hageze kandi kibabaje natajugiye kujya basi natangiye kujya muri 16 twari kwa njama bikobo utamu iyo conscience niyo dukeneye abantu bumva gukora mujya mutabana kwisi byavuza yabujya hari abapatriote mugabo abandi babibona yavuze akantu ngo nimudufashe ufashe igihugu icyo niyo yari mission des fonctionnaires de l'État gufasha bene igihugu gufasha igihugu